Aset na banyakan dengan nyot goongnya. Pew, 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 pew. Pakai kacamata nah. Pew, pew. Benak teh. Ndak deredek. Gara-gara bapak Atta bos daging Mundi aja ya. Ndak isukan diurut. Di serangan Bapak Haji Dede Mundi aja ya. Awe, awe, awe. Benak teh. Bapak Haji Saman Muning Jaya mah. Di pajak. Gara-gara apa nak ingin sawaragi jaringau Bapak Haji Saman Mundi aja ya. Bang Kalau raja Mahmud kalau raja Mahmud gara-gara Bapak Atta bos daging Mundi aja ya daya nu bagus. Bapak Lurah Haji Mahmud mah Di serangan apa Lurah Haji Mahmud anu mana Bos Starly kepayun Bos Starly MJR kasih aja aturan apa na iin sawargi jaringau anu bagus. Abah Hatta sesepuh meninggalnya Situ pinu Bos Usman babandara saraba Bandung. Bos Usman bos daging deui akalur bos buah deui Gara-gara Bos Charlie MJR wow Bapak Haji Saman Mundi aja ya anu bagus. Biora ibaratnya yang kerang datang Palurah Haji Makmuna kalau lihat la sorang bedil luput mega paripaos tepayaan la Haji Saman kekawap lepat sakedi Muning Jaya Palurah Haji Makmuna kalau lihat botak dari abdi hey la panain sawari bisa disambung Pak Haji Saman Mundi aja Pak Atta bos daging Mundi aja sawargi soal RCTI Muning Jaya Bapak Atta bos daging Mundi aja ya. Haji Dede Mundi aja sesepuh Muning Jaya
taksir Awe Haji Saman Kundi Jaya di abdi duh nyerame Haji Saman Sofi Haji Saman Haji Saman kakek Pak Haji Saman sawerannya Roman mundi titik Aujang Ibro Lurah Haji Makmun Abdul Liar pasukan Gigirna 17 dulungan Roman Aujang Ibro Roman pada iin sawargi jaringau apa na iin aduh manang apa na iin sawargi jaringau Haji Saman nuhun cepi taksir ada sawargi apa na iin sawargi jaringau aduh gerang mencrang panaiin sawargi panaiin sawargi nuhun ku abdi anak gembang Paji Dede bapak Atta bos daging dia jaya deui Paji ulah Dede gimbir yang punya Papi Putri Jepang Bapak Atta bos daging Kundinga Jaya anu baru Walek Bapak Atta deui Walek nyawang Pak Haji Dede out ayo ayo urang dengan Bapak Atta bos daging Kundinga Jaya sareng abdi ayo urang jalan-jalan Bapak Atta bos daging Mundia Jaya ulah Abada Mondeng Jaya padi bapak padi bade taksi Bapak Atta bos daging Mundia Jaya nu bageun Bapak Bapak Atta deui aturan deui Bapak Haji Dede cepi taksir deui Pak Haji sama Haji Dede Haji Dede abdi tuh jangkung kencang Bapak Haji Dede Haji Saman Kundinga Jaya Bapak Haji Dede aturan Kenyang Pak Haji Saman deui saya Bapak Haji Saman Haji Saman deui Pak Haji Saman apa ulah gimpir Bapak Haji Bapak Atta Kenyang Bapak Bade Bapak Haji Dede Bapak Atta bos daging Mundinga Jaya Bapak Atta deui anu bageun Bapak Haji Dede aturan apa iin sawargi saya Malakat Bapak Haji Dede produksi nu asli Pak Kari apa iin sawargi model Indonesia apa iin sawargi ada bahan Nang Soklo mangga Pak Haji Dede Pak Haji Dede Pak Haji Dede sederhana pisan apa Pak Haji Dede Mundia Jaya ada Nang Soklo tapi cukup sopan kenapa sang kue non ngarang Bapak Atta bos daging deui noong Bapak Atta bos daging Mundia Jaya katuang Bapak Atta deui katuang
karana kuku panjang Karawang Kuda lemah Sri Dadosa Kalura karana deui sabat janten Abalura gae sauyunan Apain sawargi babain Karabikan babain Kalura karana kuku panjang Karabikan kaawonan Singulunya sambil lulungan Kalura karana kuku panjang Parakan Karawang sambil lulungan Tibatan saelo lebar Bapak Atta bos daging Sakayu di damel baju Tibatan jamin sabar Guru Punding Jaya Tenang ton mulus Well, si horeng lain abaluragai, bajindang engkreg. Nuhun dengan tak alah kagilirannya.